uwibungenzaga aribarutse. Yesu acira abantu umugani arababwira ngo mu kanya turabana muri paradiso, mwihangane abantu bagiye gupfa, mupfane kwizera mubane na Kristo muri paradiso, kuko amasaha ageze ku masahani kandi harageze ngo umwana w'umuntu asohoze ibi yasezeranye ku gihugu cy'u Burundi. Reka dusenge hama dukomeze message y'umwami wacu Yesu Kristo n'Imana Data n'umwami Yesu n'umwuka wera. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, message uturungikaye. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 22. Asante Bwana magwana Jeshi wa mageshi, nukuri dupfukamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri imbere yawe. Ntituvuguvuge, ntidukore, tutangurira iburyo bwawe, tuze gusubikira iburyo bwawe. Ibyo ugomba n'ibyo ushima uba ari byo udukoresha. Gaho rero duhisemo kukumvira none n'iteka ryose. Amen. Abantu benshi barimo barakora ibyo nita trisheri cyangwa gutirisha, bavuga ngo none 2027 hatsiki, 2026 turimo hagiye kuba iki, hagiye gukorwa iki? Turi ku munsi wa gatatu, twegereye ahantu hateye ubwoba, tugeze ahantu rukuru ziri gukurura, tugeze ahantu abantu bose bari kureba bakavuga ngo hasigaye amasaha. Muri uku kwa kane hagiye kuba iki? Muri uku kwa gatanu haba iki? Kwa gatandatu haba iki? Eske vendredi hazaba iki? Dimanche hazaba iki? Ya mu gusozera uko kwezi ni yihe surprise kubanzi b'Uwiteka muri iki gihugu no kubakunzi ba Data kuri iki gihugu? Je ni Prophète General Mariti, nzanye message iteye ubwoba. Aha rero abantu bamwe bari kuvuga ngo ibyo ari byo byose akatogwasa, ngo nubwo bamwambuye umugambi, ngo hari amahirwe, ngo hari ibyiringiro, ngo byuko aza kuba perezida. Abandi nabo ngo burya ngo Bunyoni ngo byapfumamo Mitende ngo akaba perezida. Abandi nabo ngo se Barundi se washinze ishyaka mu Kibira akaba ari Samuragwa uri gusaba indi manda, ngo manda bamuhaye ngo imubanye ntoya, ngo hari ibyo yakabaye akora. Abandi nabo bati Reveriyane nk'umukandida w'ishyaka rya CNDD-FDD n'ubundi niwe baza kurokirita. Eske turi mu kwakangahe mu kwezi kwa kane? Mwumva uko Uwiteka abwira ab'inzu ya Isirayeli haribo Barundi. Mwumve icyo Imana ivugana namwe mwebwe. Cyakora nanone hano ndabwira abantu bafite amatwi y'umwuka, amaso y'impe, bumva iby'impemu. Harimo abantu bituriye mu mubiri, bafite imitima mibi n'ubugome bwabo, bafite uburyo bategereje isezerano buri koterenta n'iby'Imana. Aho rero ikizimi mbiseguyeho. Hano ntawe urusimbuka rwamubonye. Sibiriyane yarapfuye, Melchior Ndada yarapfa, Rwagasore arapfa, na wa wundi hajya n'ibikomagu ninde sinzi n'undi mu president uheruka gupfa. Hari abaperezida bamaze gupfa, ukurikira ninde? Ugiye gupfa ninde? Aha niho agahinda, aha niho amarira, aha niho ibyago. Ese igihano cy'Imana kigiye kumanukira iki gihugu? Ese umujinya w'Uwiteka ugiye kwigaragaza cyangwa ukitamura? Ese imbaraga z'Imana zigiye gusa naho zigaragaza zikibonekeza muri iki gihugu nji ya Burundi? Ubundi objectif, kuko hano hari ibyo bita cyagishyitsi nyamugigima. Ziriya mbaraga, hari imbaraga zigiye kuba zidasanzwe.
ndakengurutse Saruyuti. Hamaze gupfa abaperezida barenze 4. Ugiye gukurikira ninde? Iri ni ijoro ry'umukara mu gihugu cy'u Burundi. Uyu ni umunsi umuntu wese atari bubone icyerekezo. Umuntu wese azajya avuga ngo iyaba bwari bwije basi. Undi akavuga ngo iyaba imvura yari iguye basi. Kandi niba ari ikintu kimbabaza n'abarundi, abarundi bazira ubusa. Bundi akaga nkaka uyu munsi bimeze nk'ikibindi kigiye gusandara cyarimwe amazi agahita aseseka. Uyu ni umunsi uteye ubwoba amakungu atazi murantunga. Ni umunsi uteye ubwoba abapagani batari kumenya, batari no gutahura, bari kuvuga ngo none ni ibiki bijya mbere. Ni umunsi uteye ubwoba abanyepolitike batazi, ahubwo abazi gupinga barahagurutse bashyiramo imbaraga. Ibipinga ndabaramukije bapingaye tiye boshe zererere. Hano hari gutegurwa iki? Kukuzimu kwazikutse, kw'ikirunga kirutse, ko Nyamugigima icugushije amazi agahirima imiturirwa igikubita hasi muri Bujumbura Gitega, ko hoteli zizabura abantu, ko abantu bagiye mu bihuru mu mashyamba, ko abantu bagiye kubura umuntu bahisha n'ikintu kibahisha. Ariko ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Yo rero ngo nuko ivuna ukuboko k'umuntu witwa Farawo. Nta wagupfutse, nta muganga wakuvuye, ngo ndetse nta n'uwigeze anabigerageza ngo n'ugusigaye ngiye kuguturitsa. Tiye boshe zerere. Hano hagiye kuba ibintu, ndapfukamye mu ntaho, kuba ibintu biteye ubwoba. Nanjye sindabisobanukirwa, nanjye sinakubwira ngo ni biki. Ariko iyo twumva bibira ijwi rivuga, niyerekwa ureba ibintu bigiye kuba, n'injyana muntu nakayobera abahinga. Ariko abi uhoraho yadomye ku ikimenyetso murarinzwe n'ukuboko gukomeye, nta wabakoraho, murashinganye. Imana ishimwe. Ariko hano umuntu wese agiye kubara iye mibare, waba ari guhombya, waba ari ikungura, ariko kila mutu hapa. Umuntu wese agiye gusenga iye Mana. Hakumwe Yona yababwiye ngo munjugunye mu mazi. Nukuri ubwato burahagaze, ubwato bwitwa igihugu cy'u Burundi. Ubu bwato burahagaze, hagiye kubamo umuyaga, habemo umuraba, habemo umuhengeri, habemo ibishyitsi, kugeza icyo Imana yagambiriye ikigezeho. Uhoraho yampaye ijambo muraza kuryumvamo hano. Icyo Uwiteka yagambiriye hagomba kukigeraho, kandi vuba cyane. Neva wayoboreye u Burundi mu nzozi, mu ndoto, muri komedi, agiye kubona kuno kuboko Uwiteka yarambuye. Ntawe uza kuguhina ko kwimura perezida. Kandi hano abantu bari gutanguranwa. Neva afitiye ubwoba ngo witwa ngo Niyombare, akagirira ubwoba Bunyoni, akagirira ubwoba Reveriyane, akagirira ubwoba Rwasa Agato. Wayobye inshuti yanjye. Abo bose nta n'icyo abo bagutwara vrema, ntacyo.
reka ndirimbire Sebarundi. Komeza uyarundarunde uyarunde cyane, ariko abadede bose bafite ukuboko kwibye sawa. Komeza uyarundarunde uyarunde cyane, umara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira, kandi nyuma y'ibyo byose hazava urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Hari ukwiba, hari no gusahura, hari no kwangiza. Iyo wiba ukiba n'abashigajwe inyuma n'amateka, iyo wiba ukiba n'ingabo z'igihugu, iyo wiba ukiba inyamiramabi z'igihugu, iyo wiba ukiba n'abaganga, ukiba ibitaro kugira ngo abantu bativuza, iyo wiba ukiba amase kugira ngo abantu batarima, iyo wiba ukiba n'amahera mvamakungu kugira abantu batabona uko batera imbere, ngo hakavuka andi mashyaka, hakaza abandi bagwiza atunga, ubu itunga ryose abantu bakarikubita hasi kugira ngo baprofite gusa ko ari bo bazamuka. Purisase uba igomba kuzamuka, politiki ihari ni y'abadede. Abadede bagomba gukira, utari muri CNDD-FDD agakena, noneho abadede bazamara gukira mwebwe mukabayoboka ku neza, kuko ubutunzi n'ubutegetsi biri mu biganza byabo ko ari bibiri. Ninde muntu rero urashe ariwe mudahusha nigeze mbivuga, kandi urusoro rumwe diye boshe zere zomene ya zopaye n'Uwiteka Imana yacu Nyiringabo. Nevananiwe gutinya umwami wacu Yesu Kristo ngo atinye Data n'Umwuka Wera, ari gutinya uyu witwa Niyombare, Rwasa, Bunyoni, Reveriyane, ngo abo nibo bamuhanze, n'abandi tutadondaguye ngaha. Ntabwo ari bo baguhanze, ahubwo uguhanze mugiye guhura face to face visa, kandi nimuhura uzavuga uti wa muhanuzi yari yarabivugishijwe, none birasohoye, none birabaye, none birabaye, none birabaye. Jesus Mungu wa Jesus. Imipaka ni wayifunze, utewe imipaka ifunze shuti yanyu. Nubwo wafunga niyo mu kirere uratewe, nubwo banagushyira ahantu bakugara watewe, igihugu cyatewe, igihugu cyinjiriwe, kandi amaboko adatsindwa, amaboko adasubira inyuma, amaboko atananiwe. Turi kuyareba, n'abandi bareba kure bakayareba. Aho rero sinzi ngo amatwi y'impene yumva ahiye, ego cyane, iyo ni kweri. Mugabo uruhande rumwe n'amarira kubona habaho erere ibyari kurengera igihugu n'abene igihugu, mukabipfusha ubusa. Banki zo mu Busuwisi ziruzuye, banki zo muri Guinea zirimo amahera y'abarundi, banki zitandukanye CNDD-FDD mubitsamo, ngo murimo murahima abarundi. Niyo mpamvu Imana yibaho umugisha, ibyo mwari gukora ni amahano yarabiboroketse, yarabikasirinze. Ubu rero aho bigeze, mugiye kugwa, mugiye kubona diferanse y'ibyari bihari. Mbona kazoza ngo ya 40 Burundi bwifashe, mbona kazoza ya 60 Burundi bute. Ibaze vraiment imyaka 40 ubundi ubwo iyo ni iterambere. 2060 hazaba hasigaye indi, hazaba hariho n'indi uzahagera. Bikomeje uyu murongo rero, ntangaze ibi bikurikira biteye ubwoba.
ntangaze ibi bikurikira biteye ubwoba. Nta ndongozi n'imwe iri busimbuke iyi nkota. Barabagerageresha umuriro, barabanyuza mu ihinguriro, umurundi uri busimbuke. Iyi ntego n'umugambi w'Imana. Uzarama, uzatunga, n'ijuru uzarihabwa. C'est vrai, aca blague. Ubu ofisi kuva ku gatumba, umuntu wese witwa ko afite icyo ahagarariye ayoboye, ugiye guhura n'Uwiteka Imana. Koko igihugu cy'isezerano n'ibyatsi ari ibyatsi, bigomba kuba bifite uburyo bihimbaza Imana, n'umuyaga waho n'amatungo yaho. Ni ukuvuga sikirite mu gihugu cy'isezerano ni iy'Imana ku manywa no mu ijoro, ntabwo ari iy'abantu. Abantu baba bahari ariko iba ari iy'Imana. Imvura n'izuba byo muri icyo gihugu n'Uwiteka. Hano rero hari ibizira, hari ibihumanye, hari imibembe yabujije ko abatambyi bari bujye muri Bujumbura bagatamba ibitambo Uwiteka yishimira. Imirwa mikuru yose y'intara n'iy'igihugu hari ibitambo bidashobora gutambwa hakiri ibizira n'ibihumanye. None haje deliverance y'Uwiteka cyane rwose. Ni ukuvuga rero ku kagezi kwiga abahanuzi yari bahasigaye, noneho n'ibigirwamana bakabisenya, itegeko rigasinwa bikarimburwa. Iki kigiye kuba, hari abantu bagomba gusigara, ariko hari abantu batari burokoke inkota ya Eliya, y'umuhanuzi Eliya. Hano rero mu mpande eshatu z'igihugu, wongeyeho n'urwa kane rw'abenegihugu, hazengurutswe kandi kamera, nigeze mbibabwira ko hari kamera rikode y'ibiba n'ibigiye kuba n'ibiri kuba, bigiye kwibonekeza, bigiye gushyika cyangwa se birashyitse. Ejo ni jeudi, vanderedi, dimashi, hendi. Muze mujugumizwe n'ibintu bigiye kuba, muze muborozwe n'ibigiye kuba, muze mubabazwe n'ibintu bigiye gushyika. Kuko bamwe ni byiza, abandi ni bibi. Tubivuga uku abantu ngo bakumva ngo buriya ngo Profete Martin ngo ni intumwa ngo y'inkotanyi. Inkotanyi zabwira umuntu ngo uhanura uri mukuru, ugahanura uzi neza ko icyaha kidaharirwa, kurogotwa kuri mwemu no gucokora ibya mwemu. Zikambwira iryo jambo, naziretse zikanyica se nanze kubikora. Rafiki yangu, chunga sana, wende pole pole. Wende pole pole na bya Mungu. Sasa hano bibaza byinshi, ngo kuwa gatanu hasha no kuva rya zuba wabonaga, cyangwa imvura imwe isanzwe uzi, n'umunsi ntuzahinduka. Ariko isezerano ikigomba kuba nukuri inda n'imvuka, imbaye wibungenzaga aribarutse. Kuwa gatanu hazatangira operasiyo y'Uwiteka. Mbisubiyemo, iyi vanderedi, imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka bizatangira. Samedi, gukomeza hariya nta guhagarara, ni ugupfa, ni ukuraswa, ni ukwirukanwa, ni umufiririzo. Ibintu bigiye kuba uhereye vanderedi. Ni amateka. Niyo mpamvu navuze ngo mbishoboye abana nabareka, mbishoboye na activite n'amahera kuri konti nayakurayo, kuko hagiye kuba isekeza ridasanzwe, umunzani udasanzwe, ibikorwa bidasanzwe kandi iby'umuntu wambaye 100%.
ndakugumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane nawe. Turasoma muri Izayi 14 cyangwa se Yesaya 14 umurongo wa 27, ijambo Imana yahaye igihugu cy'u Burundi. Niho turi bushimikire ubutumwa bwiza bw'uyu munsi. Ni ijambo Uwiteka yandungikanye, genda umuhanuzi, ntabwo ndi umwigisha w'ijambo, ahubwo ndi umuhanuzi. Reka rero tunifashishe hano ururirimbo rumwe cyangwa se indirimbo imwe mu Kinyarwanda, kantike y'Ikinyarwanda 249 mu gushimisha Imana. Nitegereje umusaraba, o Yesu yadupfiriyeho, nkubonye ndamutakambira, ngwambabarire Yesu mwami, Yesu mahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe, Yesu mwami, Yesu mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Imana ishimwe kuko inkiza imbaraga z'ibyaha zose, bituma Yesu ambamo neza, akantunganya, Yesu mwami, Yesu mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora ankirisha, niyanyejesha, Yesu mwami, Yesu mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Wino kw'isoko ngari nziza, ca bugufi wamutindiwe, jya ku birenge by'Umukiza, ngwagutunganye, Yesu mwami, Yesu mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. 14:27 aravuga ngo, ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kuraba
nguye ninde uzaguhina mu mwaka umwami Ahazi yatanzemo hazabeho ubuhanuzi. Niba Imana yaragambiriye imirimo n'ibitangaza igomba gukora, ninde uzayihina amaboko? Amaboko ararutana. Hari ukuboko kw'abarozi kubamo amashitani, kaba ukuboko kw'abakozi b'Imana kubamo imbaraga z'Imana, kaba ukuboko kwa leta, hakaba ukuboko kwa shitani. Niba Imana yaragambiriye ibyiza, ninde uzayivuguruza? Ninde uzayivuguruza? Ndahasoma, ninde uzayivuguruza? Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurarambuye, ninde uzaguhina? Ni ijambo ry'Imana. Amaboko ararutana. Ngiro muri kumwe ngo amaboko ararutana. Hari amaboko ya tarapo yatubijije icyuya, Imana nayo yayahina. Hari amaboko y'abanyepolitike akandamiza, acinyiza, ababaza abantu. Hari amaboko ya shitani atwaje abantu igitugu. Abantu bamwe barara basara, abandi birirwa basara, abandi barwaye amashitani atandukanye. Hari amaboko mabi Imana igomba ko itsinda ku buzima bwawe. Koko bino Imana yabibwiraga nde? Yesaya ajya kubihanura. Urabona ikigira itanguro kigira n'iherezo. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ni ukuvuga ngo hari isinya y'Imana idasibwa, idasibangana. Yesaya rero ari kubwira aba bantu, kabwira iki gihugu, kababwira ngo hari ibintu Imana yagambiriye, zabika zitabika bitegerezwa kuba. Yesaya ari mu bahanuzi bakuru, ni umwiru ibwami. Yahoze abitse amabanga ya Sazari, nyuma aza kubika amabanga y'Imana. Uyu Yesayi rero Imana imucamo, aravugishwa, arahanura ku ngoma y'umwami. Hano hasi muraza kumubona, aravuga ngo ese Imana niba yararambuye ukuboko kwayo, ninde uzaguhina? Ninde uzaguhina? Haleluya. Hari ukuboko kw'Imana mutegereje, hari ikiganza cy'Imana mutegereje, hari umugambi w'Imana mutegereje, hari intego z'Imana mutegereje, kandi bidasubira inyuma, bidafiringa, bitavuga ngo umuyaga nkuba uracitse, bitavuga ngo imvura yaguye. Urumva hari igihe utegereza uri muri Amerika, indege, ibibazo by'ingendo nk'ibi bikavuka. Uko kuboko ni ukw'abantu. Hari igihe wiringira urubyaro, igihe wiringira uwo washatse cyangwa uwagushatse. Mugabo niba Imana iramburiye ukuboko gukora igikorwa, kabisa sariyuti. Niho rero Imana yavuze ngo ese ko yabigambiriye, ninde uzayivuguruza? Ese ko ibihisemo, ninde uzayikoma mu nkokora? Ese ko ibishaka, ninde uzavuga ngo stop cyangwa se ngo ya? Ntabwo bibaho. Excuse me. Haleluya. Hari umugambi w'Imana kuva mu nzara ukagera ku musatsi. Hari intego y'Imana, objective y'intego. Hari ukuva mu isi ukazagera mu ijuru. Hari ubuzima bwiza muri Kanani. Hari uko umubiri wagomba kuba urusengero rw'Uwiteka, atari igicumbi cy'indwara. Ono di Jesu. Rero kugambirira kw'Imana, Imana ikugireho umugambi, kandi Imana ibyo ikugambiriyeho ntawe uzayivuguruza, kandi ibyo ikugambiriyeho ntabwo ari bibi, ni byiza. Haleluya. Ibibi igambiriye irabitunguza, ntabwo ibihanura ngo ibivuge. Imana niba ishaka kurimbura, ayo maso y'abarimbuka ntayo bagira, amatwi y'abarimbuka ntiyumva. No mu Kirundi barayamaze ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva ihoni, kandi amatwi y'impene yumva ahiye.
sinzi icyo uwo mugani uvako. Mugabo hano Imana yari iri kuvuga ngo icyo yagambiriye umugambi w'Imana ni muremure nibyo, umugambi w'Imana ni principal. Ese umugambi w'Imana tubona itangura ryawo, ubujigitifu iherezo ryawo ni ibanga ry'Imana. Uyu mugambi w'Imana ku gihugu, ku buzima bwawe, Jardin d'Eden, igihugu cyawe wowe bwawe personnel, wowe ubwawe ubuzima bwawe, igihugu cy'Imana, ubushobozi bw'Imana, umugambi w'Imana, intego y'Imana. Intego y'Imana, Imana ikurinda indwara. Intego y'Imana, Imana ikurinda ikakuzigama mu mahoro. Intego y'Imana, Imana ikurinda amagya n'amazi. Imana ikurinda imigambi ya Shetani. Haleluya. Ko yabigambiriye kwizaguha urugo, ko yabigambiriye kukubakira, ko yabigambiriye kukugaburira, ko yabigambiriye kuguha inzu, ko yagambiriye ko nawe uzanyonga umudugu ukanyonga gwawe, ko yabigambiriye ko uzajya mu Burayi cyangwa muri Amerika, i Samariya, i Yudaya, ko yabigambiriye ko uri umuraganwa na Kristo muri Kanani, Yerusalemu yo mu isi n'iyo mu ijuru, ko yabigambiriye. Ese abarozi bazayivuguruza? Ese siyase y'aba bantu b'abaprofesa bazayivuguruza? Ese icyo Imana yagambiriye abarozi bazayivuguruza? Jamais, grand jamais. Nta muntu uvuguruza Imana kuko yarabigambiriye. Ninde ko yabigambiriye? Ubwo Uwiteka yabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ese ko yarambuye ukuboko, ninde uzaguhina? Imana ikuramburira ukuboko abarozi batahina. Imana ikuramburira ukuboko Sazari cyangwa Kayizari itahina. Witeka kuramburira ukuboko abanzi bawe batahina. Aho ndiho rero yabwiye abantu, arababwira ngo ko nabigambiriye, ninde uzamvuguruza? Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Yahamagaye abasenga, hamagara abaririmbyi. Yesu agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Imana yaragambiriye kuguha ubuzima, amagara mazima. Kandi hari n'ibindi abanzi bagambiriye ariko ntabwo bizasohora. Hari n'ibindi Shitani ashaka kugeraho, ibyo ntabwo bizashika. Hari n'ibindi abanzi bawe, hari n'ibindi Kayizari kwifuriza, n'ibindi isi, umubiri, Satani, aba banzi duhanganye turwana nabo, kwifuza k'umwanzi witwa isi, umubiri na Satani ku buzima bwawe. Uwiteka ko yarambuye ukuboko ko kugutabara, ninde uzagufunga cyangwa uzaguhina cyangwa uzaguferina? Nta n'umwe. Ibikwasamiye, abakurakariye, abakurwanya, ababisha bari impande zose, ariko ko yabigambiriye, ninde uzayibuza? Ninde uzayikoma mu nkokora? Ntawe. Rero kwifuza kwa Satani ni kurekure kuri wowe. Ushobora no kuba utabizirikana, ariko Shitani afite ibintu yifuza kuri wowe. Uyu mubiri ufite ibintu wifuza kuri wowe. Isi ifite ibyo iri kwifuza kuri wowe. Kandi ibyo byose kwifuza kwabyo ni umwitozo w'igihe gito, ni umwitozo usaza. Ahandi ibindi byifuzo ni bibi. Umubiri kwifuza kwawo ni biwuneze. Mugabo ntabwo ari umwanzi ukundi. Ahubwo wifuza iby'umubiri. Kwifuza kw'isi ni ingwano, ariko kwifuza kwa Shitani ni ukukurimbura no kukwica. Imana iguha umutima wo kugira ngo habeho communication. Imana hari ibyo yifuza ku buzima bwawe, yagambiriye bisohora. Kandi amaboko y'Imana ntahiname
ku buzima bwawe, arambukire kugusova, kugutabara, kuguha depanaje mu buzima, mu bigeragezo urimo. Amaboko y'Imana arambukire kutabara nchi ya Burundi katika jina la Yesu Kristo. ABCD. Hari icyifuzo umaranye umwaka, hari icyifuzo umaranye imyaka n'imyaka, hari n'icyo umaranye ukwezi. Kwifuza kwa data ni gukora n'ibikorwa. Ntabwo Imana ibyo yagambiriye tubigereranye no kwifuza, ntabwo byareka gusohora, ahubwo ibigira nk'itegeko. Rero iri joro, haleluya, rero aya manwa, bivanye n'aho uherereye, ugusohora kudasanzwe kw'amasezerano, ukuboko kudasanzwe kw'Imana, umugambi w'Imana, Uwiteka awukuramburire. Jesus, data akwagurire imbago, agukurura imbago nka Yabesi. Iri ni ijambo rivuga ngo ko Imana yabigambiriye. Ninde uzayivuguruza? Igihe umuntu agambirira ibintu abantu bakamuvuguruza, na Satani ajya agambirira kwica tukamuvuguruza, tugasengera abantu bakongera bakabaho. Ariko ngo eske ninde uzamvuguruza? Uhoraho arabiraba, igisubizo ntawe. Ngo isi ko ndambuye ukuboko, ninde uzaguhina? Yakurambuye mu nyanja itukura, ninde hajya witambitse? Yakurambuye kuri Yorodani, ninde hajya witambitse? Arakurambura kuri Dawidi, abaprominisita wa mbere wa Israeli, umwami w'Abisirayeli. Arakurambura kuba ari ikinyendaro Salomo, abaperezida b'umwami w'Abisirayeli. Ko kuboko kwarambukiye Yosefu mu Misiri, Imana iramufasha kugeza ubwo Yosefu aba prominisita. Uko ni ukuboko Imana irambuye. Abagerageje kugufunga bose ntabwo babishoboye. Imana yaramburiye ukuboko witwa Daniel i Babuloni kwa Nebukadinezari mu bwami bw'Abaperesi, nk'ahantu hakomeye cyangwa mu bantu bakomeye. Ndugu yangu, urafiki yangu, my friend, nukuri uku kuboko bacanye umuriro ngo baguhagarike birananirana. Bacana umuriro, itanura baryengegeza iminsi 7 biranga. Basonzesheje intare cyangwa se intambwe mu Kirundi. Uko kuboko Imana yarambuye, nta muntu wigeze aguhagarika. Umugambi w'Imana waruzuye. Sara atakijya mu mihango, Aburahamu ageze mu zabukuru, barabyaye birashoboka. Ko nabigambiriye, ninde uzankoma mu nkokora, ninde uzampagarika, ninde uzitambika? Intego, umugambi, inzira z'Imana, nta numwe. Data rero hano yari ari kubaza abatizera, abapinga, abarwanya. Aravugira ngo kugambirira kwange, ninde muntu uzabirwanya akabishobora? Nta numwe. Uwiteka yarambuye ukuboko kuri Mariya, Yosefu ntiyamubenga, ko yabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ese nawe Imana hari umugambi ifite ku buzima bwawe? Ninde uzayitsinda? Ninde uzayivuguruza? Ninde uzayinesha? Haleluya. Ko Imana yabigambiriye, ko Uwiteka yabigambiriye, ninde uzamwitambika? Ndaguhumurije, umugambi w'Imana kurya yabigambiriye 100%. Kwa kuboko kw'Imana, Imana yagusezeraniye kukuramburira 100%, 100%. Ndakuremesheje, ndaguhumirije, nta gihinduka, nta gisiba, nta gikurwaho, nta nakadomo kari buveho, aho kugira ngo kave ngo isi yavaho n'ijuru rikavaho. Ndagushimiye Data, uri igiti k'inganzamarumbo risamba itarumba, uri umugabo udatetereza abamwisunga. Haleluya. Waragambiriye gushyiraho perezida i Burundi, waragambiriye no kwimura perezida i Burundi. Turakubaniye, ni wowe geshi wa mageshi. Hama Data, warabigambiriye kuri uyu uteze ugutwi Imbabazi TV 3, kandi warasezeranye kuri uyu uteze ugutwi ku Mbabazi TV 3. None Data, ndagushimiye, ndaguhimbaje,
kusohoje ijambo ryawe, kushika icyo wadusezeraniye. Haleluya. Babazi TV gatatu uyiha umugisha, bakanda sabona, bakora like, abandika komenti nziza zidakomeretse. Amen.